Vho John Mukonyama ndi masithesele kha mishonga ya tshirema vha ṱanganyisa na u rengisa mindandane yavho tsini na gondo ḽa A37 afha ha Tshweni. Munantende kha zwa sialala vha ri vha khou ḓo isa murahu wavho muthihi fhedzi uri a rubiswa uno nwaha. Nna bile ke ne ngwana o sontse gore a wele wa ba le 14 years so je ke moshekong ka re ba se gale COVID-19 re swere rena kwa mo e bolela ke setso sa borena le rena re no gola batswadi ba rena ntse ba ya komi le rena re sontse re latela batswadi ba rena molao wa gona. Vhaḓivhi vha sialala na vhomaine vho takalela u vhona mila i tshi vhuya nga murahu tshifhinga tshilapfu. Nako tse di kwa malisatswe re ile ra tshwara gampe ka baka la re ra diphedisha ka tsona ene le taba ya gore ke taba setso ile ya tshwara batho gampe mola ile re setso ke ntwe ya bare na re phela ka yona ke ntwe ya ngwaga ka ngwaga a ba re kwele ba bulele re koma. Zwo ralo vho ntende vha zwa mirundu vho khwaṱhisedza uri vha ḓo shumisana vha muhasho wa zwa mutakalo u haela vharubiswa musi vha sathu wela fhedzi hu ḓo haela avho vhane vha khou funa. Usually most of the traditional leaders have these boys before they could go to the mountain. They gather at the traditional offices and the traditional royal family. We have said in that way is then that people will get the vaccine, will be able to check if there are those who are interested in getting the vaccine. As we know that in the country there are those who say they don't want to take the vaccine. So, but those who want to take the vaccine will definitely get it there. Zwa zwino hu tshi hongolisa mila i paḓaho madana mana. Lutendo Bobori, SABC News, Tshweni.